Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong yalam ke Ribhoy Sand Suppliers Association hakasingi thoding kata ka Sauterik Unailor Arjar Khat Kandai kilale ia kendo ia ke Deputy Commissioner ke Ribhoy District halor ke jingkhang banti siap ha Ribhoy District kapala bu jing ia kitu ki long yeng long sem ki bala im jakpo na ka kamti siap bat shalan siap ha Ribhoy District. Hagani ke jingle ia kendo ia ke Deputy Commissioner ke Kong RM Kurba layalam do ba plelat tiuso ku mu President ke Ribhoy Sand Suppliers Association bala senran lang da kinong yalam bat git khot jong ka seng. Kini ginong yalam ka RBSSA gilapan pau ke jing ka bakraw hadien ba ka Deputy Commissioner kalapan mi hukum ban khang kherdep sendon ye ke jing ti siap haga babun na ginong trekam ki bala im jakpo na ka ka kam tong bat khat siap kham tam haga wa lailat kila shem jing na ka daw ba kim yo lat shu ban khat ne tong siap haga wa lailat Kilapan pauru hakmat ke Deputy Commissioner ke Ribhoy bakane ke jingkhang no banti ne tong siap haga district kabadai kat kum ka hukum jong ka NGT bala penjari ru wat ke section 144 CRPC ha Ribhoy kalalong kum bala penyiap jakpo na ka benta gitu baro ki baju im jakpo na ka kam tong ne khat siap makalian ke juni nimlah syasu amar ba kadai ka ta ya ka huja ke juni kamai ke ji imbansi banwan ikundu ini ban api ni ba inyarap lem ban infek ini ban yarap ban kinyo ya kalat nang mengelak ban khat siap piang nak tuwa nang mengelak ban kinyo ya kamai ke ji akan yin ke ji no kam 10% markata ilawan ban ikundu ini ban pat ini namenta kana kam ini kuat BPC kubai laong ba kanton kata ke meeting khatwai terik hadin khatwai terik misalkan bisa ajikip ini apili di sini tepat infek lem yang ke bentah menyerap lem yang ni tiba imja makan ke bentah hamtam gini di perlok ini tiba ya imja hakan ke ji kamai jakpo ban nang belak ban penyok biang ya kala bangi ya kamai ya kaji hakan ke bentah